Chief Minister yauna Cabinet Minister mangana paigada portfolio sing yen thokre. BJP na lusing basungsin na Manipur Sarkar asigi hadak nauna Cabinet Minister oina manga wasak law khraba matungda ngasi Chief Minister Nongthon Bambiren amadi atai Cabinet Minister mangana paigada portfolio sing Manipur gi Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar na thokpa notification amana khangalagli. Notification asigi matungina Chief Minister N Biren paigada portfolio sing adudi Home, Personnel, Planning, Revenue amadi atai Minister singna paidaba department singni. Nauna wasak laukiba Cabinet Minister mangana paigada portfolio sing adudi Minister Sorok Khaibam Rajena Education Fishery Kadani. Minister Bungjagil Balde na paigada portfolio singdi Tribal Affairs and the Hills, Transport amadi GAD. Minister Oinam Lukhoi na paigada singdi Agriculture, Veterinary and Animal Husbandry amadi Tourism ni. Minister Thoksom Saitabartana paigada singdi Consumer Affairs and the Food Public Distribution, Law and Legislative Affairs, Labor and Employment ni. Aduga Minister Okram Henry na paigada sing adudi Mahut, Social Welfare amadi Corporation ni. Aduga top pawmana lamgi wahaudagi kun anigi marakta khanabadagi misi mina thokiba si kunja singna pukning wakhal phathabiu UCM. Ngarang September 13 ki nungthin pung 4 ga minute phung ngarom tabada Tengnoupal district ki masi police station gi manung channa laiba khun ani Aimol singnung hut amadi Aimon khunjai khul anigi khunja masel lamgi wahaudagi khan sainaba thoktuna misi mina amadi aso open yauduna khut thokna kiba thogdo asi yama laibak thiba thogdo amani asiguma thogdo amu hana thoktana ba ekhoi punna honaminasi mapungaina khun ani na wa thok asi makha tana samthadana ba honabiu Loinana Sarkar amadi police na ahen bamieng changbiduna pamdaba thogdok makha thana sangthadana ba honabiu haina United Committee Manipur UCM Head Office Lamphel hairi. UCM gi IPR Secretary BMI mana press ta thadrok paserol asina makha taribadi Manipur de yama toina thokba thogdo ama hairabadi lamgi wahaudagi khana chainaba misimina amadi asopan kya nangkhiba yaukre. Lamgi wahaudagi khun amaga thajanade phurup amaga thajanade kulmasen phawba thajanade. Masi kuiraba laisat ama dogna leire tungdasu asiguma thogdok tholgadaba yama leiri maduna sarkar asina ngaihak ki khanariba saunariba khulmasen wari sanaduna ngaihak ki oinadi waroshin leikini adubu atopa khun amada amuk thorakani ngaihak ki mapung phaba waroshin purakna bahona basina lamgi khanabagi wathok asi toina tholakpagi maram oi maram aduna lamgi wahodagi khana senaba hanaba aso open kya yauriba si tungkoiba sarkar gi policy ama honafam thoi hai Serolasina hai mapungoina hujik thokliba lamgi wa thoksing asi ayamana lamgi pata leitaba mapungoina atabi amata khangdaba amadi lammapu asini haiba sarkar gi policy leite maramaduna na khai senga lamgi mapuni haiba khangnaba sarkar na policy amagi makhada land survey tawraba demarcation tawraba matamda ngasi community amaga atopa khun amaga gi marakta pamdaba misimina amadi asopan yauriba asi kharama khaidi hanthangani hairi Nakalamoromda ngalingai matamdagi khun masen amaga nungsi chanana arai leita tathok tasin tawnaduna hingminarakpa punsirol adu ngasidi khul amaga lamgi wahouda khanariba mayamasi mapalgi sapu kyagi khut yauram loi hainingai leite hairi aduga atopa pawmana thambal manadagi cha thambal makhoktagi langsingduna phi makhal kya puthoklibi Vijaya Shanti bu Prime Minister Narendra Modi na thagalaglei Bishnupur district ki thanga kendra gi manung channa thanga tongbram laikai da leibi masagi chehi kuntare tangai bi tongbram Vijaya Shanti kaubi nupi maja sina Manipur gi mingsen oriba loktak pata hoba thambal manana semba cha amadi thambal makhok tagi sungba langna makhal kya gi phajaba phi kya mai pak na puthokba horakpa gi pauta bada Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na angakpa pokre Loinana Vijaya Shanti bu pungning thogatuna pothok hena puthokpa ngamna ba honagani hainasu Prime Minister Narendra Modi gi man ki bata phongdokre Thambal manatagi cha semduna amadi thambal makhoktagi langsungduna pothok puthoklibi tongbram Vijaya Shanti chehina kuntaret haribasi thanga tongbram lekaidagi ni apokpagi mingna tongbram Jaykumar Singh apokpi gi mingna Maisnam Ningol tongbram ongbi Sanahal Devi kawi masin manau nupi ani nupa ama pokpagi manungda mahakna ahalni mahaki mahigi thakna graduate botany honors ni Vijaya Shanti na kanglai paki maira pause ga wari sanaba matamda phongdorakibadadi ing 2018 dagi hauna loktak pata pak sanna horiba thambal loklei tharona singba sing asidagi chanaba cha amadi langsungbagi pothok puthokna ba honarakhi han boina thambal manadagi semba cha puthoki matungda loklei amadi tharona singbadagi semba cha su puthokna ba honakhi
हाइरिबा चा मखल असि मरी लेनबा फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की माइकैदगी मार्केट योनबा याबगी अयाब अदु लौरे मखा ताना पाक सन्ना थादोकनबगी थबक पाइखलगनी हाइकी महांगना मखा ताना फोंदोखिबददी थांबालगी मखोक्तगी लंगसिंगलगा फी साबगी थबक असिना इंग 2019 गी अंगनबा सरुक्तगी हौकी हौजिक महाकी मखादा फी सानबा अमदी लंगसुंगनबा नुपी कुन हेना थबक पीरी मुगा लंगसिंगबगी मओंगदा थांबाल मखोकी मसिंग अदु उपाक्ता तारगा लंगसुंगमनी मसी माइ पाकना चथबा ngamle पोथोक फजना पुथोकले थांबाल मखोक्तगी सुंगबा लंगसिंग असिना हौजिक लेंग्यान फी अमदी ताइना सिंगबता नतना मखल कयागी फी सिंग माइ पाकना साबा ngamle फी सिंग असि पाक सन्ना थादोक्तरबसु मियोय क्याना लैरगा सिनबा हौरे हौजिक मोइरांगी एरिया दसु नुपी कुन हेना थांबाल मखोक्तगी लंगसुंगलगा फी साबगी थबक असिगी ट्रेनिंग पीरी मसिना कोविड-19 गी मतम असिदा युम-युमदगी हेंदोकपा यादना लैरिङैदा युमगी नुपी ओइबिसिंगना थांबाल मखोक्तगी लंगसुंगलगा फी सारगा पोथोक कया पुथोक्तुना इमुंग मनुंगी सेल थुंगी फिबम फगतहनबा ngamgani महांगना पांथोकलिबा थबक असिगी पाउ फंगबदगी नेशनल मीडिया AIR अमदी DDK ना सिंगमना महाकी युमदा लाक्तुना रिपोर्ट लौखिबा कया लैखरे महांगना पुथोकलिबा थांबाल लैखोक्तगी सुंगबा लंग फी साबा चामनाना सिंगबा कया सुनिंग थिना कोवरेज तौबा लैखरे हाइकी महांगना होनाजबा सिबु खंगबिदुना भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना थाकतपा फोंदोरकपदा नतना प्राइम मिनिस्टर की अखनबा मियेंग चंगबिदुना पोथोक मरांग कायना पुथोकनबा होनागनी हाइनसु फोंदोकपिरकपबु महांगना ngमखै लेतना थागतपा फोंदोकली लोइनना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन बुसु मियेंग चंगबिनबा अपील तौरखी अदुगा अतोप पावमना बीजेपी की लुचिंगबा जसवंत सिंह लेखिद्रे बीजेपी की मरुओइबा लुचिंगबा मओइरंबा जसवंत सिंह ngasi मसागी अनाबा मना मरम ओइदुना दिल्ली की हॉस्पिटल अमदा लेखिद्रबा असि मसागी चही मरफुनिथोइ सुख्रे महागना हिंगलिङै मतमदा फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर अमदी फाइनांस मिनिस्टर ओइरंबता नतना बीजेपी की मरुओइबा थौकयासु पुरमनी लेखिद्रबा लुचिंगबा असि मसागी अनाबा मना मरम ओइदुना हौखिबा जून 15 दगी दिल्ली की हॉस्पिटल दा लायेंगदुना लाकपदगी ngasi अयु लेखिदबनी हाइरी अदुगा अतोप पावमना बीजेपी मुथनबा होनबा ओइना थोकदी हौजिक मणिपुर की ओरिबा राजनीति की फिबम असिदा हाउस की लीडर ओरिबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेना मागी कैबिनेट मिनिस्टर सिंबु सिंदोक सिंजिन तौदुना रिसफल तौबा हाइबसि मणिपुर दगी बीजेपी मुथनबा होनबा ओइना थोकनी हाइना बीजेपी हैरोक मंडलना हाइरी मंडल असिगी प्रेसिडेंट प्रेस थादरोक सेरोल मन हाइरिबदी MLA तरानिथोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ओइना CM ना हापसिलुबदगी मणिपुर हाई कोर्ट की रूलिंग ना मखोइगी मराइबक तंबंगमदना लैरिङै केंद्र मंगा द बाय इलेक्शन लैरिबा तंजासिदा CM बीरेन गी मसागी इंटरेस्ट तौबा मानबा रिसफल असि बीजेपी हैरोक मंडल ना याबंगमलोय मसि मणिपुर दगी बीजेपी मुथनबा ओइना थोकरी हाइना लौई अमरोमदा थौबाल अमदी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट अनिगी अचौबा दायित्व लौरिबा MLA ओरिबा डॉक्टर टीएस राधेसांबु मिनिस्टर दगी ड्रॉप तौबा हाइबसी रूरल अरवाल खाइबा लमदम असिदा कोरोना वायरस की सेक्शन थोरांग इलहंदना बहोनबता नतना CM मसामकी गो टू विलेज अमदी स्कूल फगलहनसी हाइबा फ्लैगशिप प्रोग्राम अदुगी मायोक्तनी PM नरेंद्र मोदी ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाइबा कैंपेन दा CM बीरेन सिंगी डिस्ट्रिक्ट कांगपोकपी दा चटखिबा कैंपेन असि श्री बीरेन ना नरेंद्र मोदी की वाखल खंगदबा BJP की आइडियोलॉजी मुन्न खंगदबा CM ओइब्रा हाइबगी सिंगनबा लई हाइरी अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो भी यंगबिरिबो खुदिंगमकपो थागतचरी।